دوستان عزیز، حالا ما قرار داریم در مغازه مالهای تکنیکی بهترین. اینجا بهترین تجهیزات تکنیکی از قبیل ماشین‌های جامه‌شویی، یخدان‌ها، تلویزورها، تلفن‌های موبیلی، کاندیسیونرها، چنگ‌کشک‌ها و بسیار دیگر مالهای تکنیکی با نرخ‌های دسترس و صفت بلند برای شما پیشنهاد می‌گردند. برای باز هم دسترسی به مشتریان خود، مغازه مالهای تکنیکی بهترین همه تجهیزات‌ها را به طور نقدی، غیر نقدی و نسیه پیشنهاد نموده، همزمان تخفیف‌ها و اقدام‌های گوناگون را در این دو ایام‌ها برگزار می‌نماید. مرحمت دوستان عزیز، شما می‌توانید به مغازه ما آمده خریداری نمایید. سنه 27 اپریل سال روان در دهه گلبوته چوری جماعت دیوتی چیمتپه نوحه رودکی جسدی شهروند بیگلیونوف رمضان جومیویچ سال تولدش 1998 با علامت‌های مرگ مجبوری با استفاده از آلات برنده از منزل استقامتیش پیدا کرده شد. برای پیدا نمودن صادرکننده جنایت مذکور از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه رودکی گروهی اپراتیوی سازمان داده شده به جای حادثه سفربر گردیدند. با درست برآمدن متدهای اپراتیوی و دایر نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی به کارمندان میلیسیا میسر شد که جنایت مذکور آشکار گردیده صادر کننده آن دستگیر کرده شود. همچون گمانبر در صادر کردن جنایت مذکور شخصی بیگانه نه بلکه اعضای عائله برادر مرحوم بیگلیونوف محمدشاه جومیویچ سال تولدش 2000 بازداشت گردید. طبق نشانداد دستگیر شده او با مقصدی از حیات محروم نمودن برادرش نقشه جنایتی را تحریزی نموده شب 26 و 27 اپریل سال جاری با استفاده از نمودن دیگر اعضایان عائله با واسطه افت کرایه نموده‌اش به منزل استقامتیشان آمده کارت و دستپوشک پیشکی آماده نموده‌اش را از تهخانه گرفته با واسطه تریزه وارد حجره خواب برادرش بیگلیونوف رمضان گردیده با یک بیرحمی مخصوص با استفاده از کارت 10 مرتبه به عضوهای حیاتاً مهمی برادری در حالت خواب قرار داشته‌اش زده او را به هلاکت رسانیده است. درآمدم که دیوان بدهید. درآمدم کوشش کردم خیلی یک زد نخش خش تود تا خفرش زدن organizasyonش نمیدونم زدم اخنا تگی کردم زدم آرامدم. بیگلیونوف محمدشاه برای روی پوش کردن جنایت صادر کرده‌اش و نیست کردن آلات جنایت کارت و دستپوشک را به داخل دریا پرتافته جای حادثه را ترک کرده است. همزمان در مراسم دفن برادرش اشتراک نموده در برابر دیگر اعضایان عائله خود را اندوهگی نشان داده است تا کردار صادر کرده‌اش آشکار نگردد، ولی چنین نشد. کارکردهای اپراتیوی میلیسیا امکان داد که پرده از روی این جنایت مخصوصا وزنین برداشته شود. وابسته به حالت جای داشته نسبت نام برده با دسترسی ماده 104 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی آدمکشی پرونده جنایتی آغاز گردیده گمانبر شده در حبس پیشکی قرار دارد. تفتیشات پیشکی جنایت مذکور در پرکراتور ناحیه رودکی به راه مانده شده است. شب 25 اپریل سال جاری با کارمندان میلیسیای پایتخت یک نفر جوان 31 ساله شهر دوشنبه در آن خصوص مراجعت نمود که автомاشین شخصی نام برده تمغه خونده استارکس رقم قید دولتیش 3636 R07 که در کوچه نعمت قربایف نوحه فردوسی گذاشته بود از جانب شخصان نامعلوم ربوده شده است. در دایره اخباراتی وارد گردیده کارمندان میلیسیای پایتخت یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی را راه‌اندازی نموده نفر گمانبر دستگیر و سلسله جنایت‌های دزدی автомاشین شهروندان آشکار گردید. همچون گمانبر در صادر نمودن جنایتی مذکور شهروند میربابویف نکروز نوریدینوویچ سال تولدش 1994 استقامت کننده جماعت دهاتی چیمتپه ناحیه رودکی دستگیر کرده شد که نام برده در چندین مورد автомاشین‌های شهروندان را ربوده با تغییر دادن رنگ و نماد ظاهری نصب و عوض نمودن قسم‌های احتیاطی شناخته نشوندگی автомاشین‌ها را به میان آورده با این راه автомاشین‌های شهروندان را از آن خود می‌کرده است. چنانه در رفت تفتیشات پیشکی معین گردید نامبرده سنه 25 اپریل سال جاری همراه هممسلکان خود شهروندان صالح و بحریدین که این زمان در جستجو قرار دارند автомاشین خونده استارکس را دور و دراز دنبالگیری نموده بهره اجرای این عمل نامطلوب و جنایتی خود پیتی مناسب جستند. بعد از رسیدن در کوچه نعمت قربایف نزد تئاتر جوانان از بینظارت در کنار راه گذاشتن автомاشین استفاده برده ماهرانه автомاشین را به حرکت درآورده ربودند. کلیچه اکساش گرفت رفت هویش کرد
درومد 6 زوادی کرد های کرد برومد مرا گفت کاروان های که خفوی ما بیا کاروان های کردیم خفوش رفتیم شاینک دفتر اومدیم دیدیم که خوبان همه و سگ ماشین درو مردیم گفت که شیشه و شکاندن در کو همین ماشین همو شیشه و شکاندیم برای که کراسکش کنیم شتاب صاحب ماشین نشناسم ماشین انا بعد کراسکش میکردیم و میفروختیمش این چندم حالته که شما داریم که دو زده سیم حالت های دو تاش یا تاش کاروان های یا تایدگاش تاریکس یا تایدگاش اینمیش تاریکس دستگیر شده میربابایف نکروز در دو مورد دیگر دو автомашинаи шаҳрвандонро аз ҷумла яке хундаи старекс ва дигари опел астраро бо ин роҳ тасарруф ва ба манфиати шахсии худ истифода кардааст. ин автомашина ки шумо дар навор мебинед аслан рангаш сиёҳ набуда дар асл ранги сабзро дорад. баъд аз тасарруф намудан аз ҷониби ин гурӯҳи ҷиноятпеша ба хотири пинҳон шудан ва нашинохтани соҳиби автомашина ранги онро сиёҳ намуда ба манфиати худ истифода мебурданд. бо дастгир гардидани мирбобоев некрӯз ва ошкорсозии силсила ҷиноятҳои пинҳонии ӯ кормандони милитсия нақшаҳои ҷиноятии ин гурӯҳи хавфноки ҷиноятпешаро барҳам зад. вобаста ба ин нисбати дастгиршуда тибқи талаботи моддаи 244 яъне дуздӣ кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда баҳри дастгиру ошкорсозии дигар ҳаммаслакону амалҳои ҷиноятии номбурдагон коркардҳои оперативӣ тафтишотӣ ҷараён дорад. ҷинояти роҳзанӣ ҷинояти тасодуфӣ ва ё дорои ангезаву ҳиссиёт нест, балки он аз рӯи маслиҳати пешакӣ ва нақшаи муайян содир мегардад. ин шакли ҷиноят ба категорияи ҷиноятҳои махсусан вазнин дохил шуда ҳангоми содир шудани он объекти асосии ҷиноят шаҳрванд ва минбаъд молҳои арзишманди ӯ қарор мегирад. албатта ҷинояти роҳзаниро гумонбарон дар ҳолати мусаллаҳ бо олатҳои махсус кунд халандаи буранда ва зарбаовар бо ҳуҷум содир карда баъди заиф кардани шахси муқобили худ ҷабр дида маблағ ва дигар дороиҳои ӯро аз они худ мекунанд. чунин шакли ҷиноят роҳзанӣ ки охирҳои моҳи апрели соли 2021 шабона дар ноҳияи қубодиёни вилояти хатлон аз ҷониби гурӯҳи муташаккили ҷиноятпеша содир гардида буд, сари вақт аз тарафи кормандони раёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ ошкор карда шуда 3 нафар гумонбарон дастгир карда шуданд. шаб соатҳои 12:20 шаб вақте ки мо хоб рафта будем овозҳои баландқатӣ гӯё ки занозан шуда инҷа мо чера аввал нафаҳмидем. баъд бурмадем фаҳмидем ки ҷа дузо дуромадагӣ будааст хонаи мода мақсадаш пул гирифтан ё чизи чора гирифтан будааст. баъд бурмадем фаҳмидем ки коргорои раёсати кофтукови ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон дузоро дастгир кардагӣ будааст. мо баъд фаҳмидем ки хонаи мода дузо дуромадагӣ будааст. ман миннатдории худма ба кормандони раёсати кофтукови ҷинояти вазороти корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон миннатдории худма баён мекунам ки ино сари вақт ғоратгорора дастгир карданд. гумонбарон умару фахриддин эраҷович соли таваллудаш 1970 пеш бо моддаи 201 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон суд шудааст. файзов иброҳим амирович соли таваллудаш 1966 сокини ноҳияи шаҳри тус ва имомназаров муҳибулло шарипович соли таваллудаш 1965 сокини ноҳияи қубодиёни вилояти хатлон бо маслиҳати пешакӣ бо олатҳои махсуси бурандаю халанда корд чӯбдаст мусаллаҳ бо мақсади тасарруфи амвол ба манзили зисти шаҳрванд мамарраҷабов шӯҳрат маҳмадраҳимович соли таваллудаш 1965 сокини ноҳияи қубодиён ҳуҷум намуданд. ҳангоми амалӣ намудани ин кирдори хатарноки ҷиноятӣ гумонбаронро кормандони раёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ дар макони ҷиноят дастгир намуданд. вобаста ба ҳолати мазкур дар раёсати тафтишоти вазорати корҳои дохилӣ бо моддаи 249 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон яъне роҳзанӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда гумонбарон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд.
бар асари риоя накардани меъёру талаботи қоидаҳои бехатаре аз сӯхтор рӯзи 1 майи соли равон тахминан соатҳои 18:30 дар нуқтаи фурӯши сӯзишвории ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Эко Ойл воқеъ дар маҳаллаи Испечак 2-и пойтахт сӯхтор ба амал омад. бо қабули хабар фавран аз тарафи нуқтаи маркази алоқаи сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ 14 адад нақлиётҳои сӯхторхомӯшкунӣ ва дигар қувву воситаҳои хадамот инчунин ниҳодҳои ҳамоҳангсозӣ низ сафарбар карда шуданд. дар вақти ба маҳалли ҳодиса расидани оташнишонон дар масоҳати 90 метри мураббаъ нуқтаи фурӯши сӯзишвориро забонаи оташ фаро гирифта буд. ҳамчунин аз таъсири гармии зиёди алангаи оташ зарфи нақлиёти сӯзишворикашон ва зарфҳои нигоҳдории захираи маводҳои сӯзишвории нуқтаи мазкур таркида 11 нафар ҷароҳати сӯзиши бадан гирифта хавфи бевоситаи паҳншавии оташ ба бинову хонаҳои истиқоматӣ дар шафати он ҷойгир бударо ба миён оварда буд. боиси тазаккур аст ки ҳангоми ҳодиса ҳеҷ кас ба ҳалокат нарасидааст. айни ҳол аз тарафи мутахассисони хадамоти давлатии оташнишонӣ ва дигар ниҳодҳои дахлдор таҳқиқи ҳодиса давом дорад. ба маълумоти шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ки дар федератсияи россия бе қайди расмӣ иқомат ва фаъолият менамоянд расонида мешавад ки ҷониби россия муҳлати қонунгардонии мақоми ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷиро то санаи 15 июни соли 2021 муайян намудааст. аз ин лиҳоз аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки ба маълумоти наздикони худ ки дар ҳудуди федератсияи россия ғайриқонунӣ буду бош доранд расонанд ки ҳатман ба шуъбаҳои вазороти кори дохилии федератсияи россия оид ба муҳоҷират муроҷиат намуда шиносномаи худро ба қайд гузоранд. зеро вобаста ба масъалаи мазкур сарёсати вазороти кори дохилии федератсияи россия оид ба масъалаи муҳоҷират иттилоъ дод ки айни замон дар ҳудуди кишвараш шумораи зиёди шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ғайриқонунӣ қарор доранд. бинобар ин ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон расонида мешавад ки дар ҳолати то 15 июни соли 2021 ба расмиянат даровардани ҳуҷҷатҳои дахдор аз ҷониби федератсияи россия нисбати муҳоҷирон қарор дар бораи манъи вуруд ба муҳаллати гуногун қабул карда мешавад.